A trek involves an extensive remote hiking adventure with limited accommodation options, often requiring camping. Trails may be partially visible or completely unmarked, and participants may encounter challenging terrain and changes in elevation. Camping, on the other hand, provides a temporary escape from urban life for an immersive experience in a natural setting. In Meghalaya, camping offers access to the state's stunning natural features like waterfalls, caves, and lush forests. It also allows for interactions with indigenous communities, providing insights into their culture and history. On the 4th of November 2023, the Chief Executive Member of the Khasi Hills Autonomous District Council, Pyniaid Syiem, officially inaugurated the Into the Wild trek and campsite at Dosau village in Mawsynram. During his speech, Syiem stressed the importance of not only focusing on government employment but also empowering local youth to pursue entrepreneurial ventures. He highlighted the role of political leaders in creating job opportunities in the private sector and similar initiatives for thousands of young locals. We are live. Yo ika kubor ba kilakot banwan ban play kenika trek and camp kabaki ai kerteng Into the Wild kabadan hang ni po shnong Dosau da kamen Syiem ka jingkemen ngalah pediang ni ka jingkot subha banwan banidon dekat hakenika sengi kawai na katakadaw mga pediang kalong ban ai men Syiem igi prasamla jungi bakin yang hala ka jong kajat na kamta ban tray la ka jong kakap namar ngi sultu menta kamdei ka basuk baki samla ki badaki pho haja kumban shupet ya ka statistics jong ka jela Meghalaya ki belapas ki exams ki bapher hakashisnem ki don kumba nriu pho hajar ngut but kakam sorkar kabami hakashisnem laring ishim ya kenika balong regular permanent post mutshi hajar laring ikhenlang bat kiniki contractual naki government aided project khamtam niki central scheme ki bawan ban pentrikam hapo jela Meghalaya kentup lang ya kita baru kan kot syaka arhajar ngut arhajar teli ki puas hakashisnem lada minus no ikan rupo hajar ki samla blade ben yo kam da kanika kam kabalat hakashisnem kam sorkar arhajar kalong san pupra hajar kiba let's say ngila ben ong tip kini kinle ayu kinle chai te habai kren ya kata kasyong namar takadaw hangi kum kinomi khmat bandon ya ka jing sokya bat ya ka Syiem jingkit kle ya ka jingkit kle ban perkhat kumno kilat kelenti ban thaulat na takini kisan pupra hajar mut ki samla ki wapas mon usnam ki kam ha ki private sector ki babun ha ki businesses ki bapher ki babun Henry ka syong pat hangi kumno ba ngin pentrikam ya kata. As one of the founders of the special trek and campsite at Dosau mentioned, the idea to develop this area into a trek and campsite stemmed from an informal discussion among friends about its natural beauty and the possibility of turning it into a tourist attraction.
nên không e nghỉ là số e yêu bling như là dội cái cái lát cái play mình ta cái gì cái này cả into the wild trek and camp cho nghỉ hàng này bỏ đầu saoถ้าว่ามันคงเอ๊ะงี้วันกายชนีสว่างงี้วันกายเป็นที่ปลอกที่นี่ชงกายที่กระชิมิแล้วก็มีกระเตรงกระตากระจิงถูกขนาดจงงี้ยองกับอีเบียงพามีดูแล trekking and camping แต่นมาร์กัลที่รู้กำปัดได้ยังไงเงินยาดกัลที่ยาดกะลงระดับพิเฮร์สุกี้ใจกระตากหมดสเต็งกระตาที่เราไปหัวระดับพิเกียวสุกี้รู้กระตากหมดโซ่โพโซ่สันมินิที่เราไปวิหารดูฮัชโนแต่กระดับลงกระบะสุกกระบุมปัดkampat kan kelenti banyak ke sulong kelenti ke bagadi kelenti klau ke kam koru koram kengat konsoi tang ba hapdeng endang wilayah endang lapoe ke Jakarta long ni snu jatai endang lapoe ni yo ban rest ban relax ke kani ke jingmu jungi kalong ndai tang ba ni kamai na kani ke Jakarta ndai bingin wan ra ru ya karoi ke para snong thau ha ka ba menta ke snong jungi plai i kalong kuntu ni long nong kedong snong bi kuntu sudah tengui dukan sya untuk bersih di sya ki prasnong tang janit teng beklawan labri ini ke hendai ngit skam ba nang ni syakmat kan ke ngatrai anda labun ki toris ki ngatrai ki dukan ru kinang bun ki kan long kalat kamai kaji ki kena apa snong po tharu kumju ru ki ndawan ki toris ki tour guide ru kin don kam ki kena samlan snong na tharu lai yo kam yo jam lang hakani ka jingmu ke jungi ti kalong kumtai ke jingmu ke jungi kalong bangin man ra lang kan ka roi ka par ni ko snong ta bat nga terpat ru iki ki bawan man jengok ya kan ni ke Jakarta ke jungi hang ni po do sao kan ni ka into the wild trek and camp ba pin sobha ba pin ye le khoi dan ni trei lang ni kan ni bangin ye le khoi bangin num penjakria ngin num bread ki bilor ki plastik ki chips kini kita ngin bu ngin bread ki Jakarta ki dosben ki bangila penbek ngila bu ngin lem ngin lum ngin bread lang hang tu bat ngangit ba ka jingi trei lang jong pi kan long ka jingjok ka jongi ba ka jong pi ru